agar kapur na kuat yang way party paralo iba dondo makasay kecuali ramai dikran berikut agar kapur terlindungi subhanallah dondo. Mình công chào em, mình lại cầm đọc phần phao, nhà cái chuyện anh ngộ, yêu nông bộ nông thao, lâu cắt bạn nghi, lâu ai làm nghi, lệ xem đây thì nghi, anh nên bộ xong, ông trào đó, ông salah, Henry, kita nak slow Henry quay lại, ngalum siap ni kapur ban penjelong, ngai kembali kelum nang ya berokhat ki rangba jeng palang ki badan hande ki hun ko pher ki pastor kum joro ki noya ki ya ba ha ki benda ki pher ki noya lam na po kayong main sila yo panikran mene ba ki no ki kam jeng dor barsna ngam sumo ko berkat ko pin ay ya ka benta ban yo ban kran nilai long perlong di balang nilai itu ithau ko no maslo hakimi ki sedang ki badap nilai je kedo nomor mamai dan kajuk kemusian ke mamangir ini. Ni ngan situ ipi hadir bagi layo jingtep. Nilai keren dengan sepanjang tegari itu. Hadir bagi layo jingtep bahwa kata kari jongi kumbalai lang. Ngangop kikun samla. How ni jingtep terus. Nilami syakmat nilami syapan madu Ume 2024. Bandai bandkeli andala kene banyara banyalam seki center ki banyo chipen kat tu here le singa on lande ba hawlo ban keno ngamar ba ka jingdan jong ki ikham shunman lande ka politics ha to ko kalapen sriu no ya ka jitu ko ha jumi sis pangut tam ngila pha ki breu spo asam bang ko bani thu ipi dan tengki kat tu ni kidang ya phone bang ni baki thu baki khon jongki kim kwa shu ban le shaki shnong ki balong city nuksan kum shi west kasel kidang ki khon ki ongin kwa shu tu man tang shnong stoi namar ba ngila sus khan ni su khan kumenta ka ba susi ngalong ba habangila pha untuk kidang pat ki khobor ki bang yo jingkep bo tu bo prong yang terbaik udai ubanan syuat itu. Untuk balik itu kantuk kampian bawa penap, biar penaptar dan itu balan kami kekali jing terus udai ubanan syuat itu. Kata dia kubur ke bangi yo. Dikai ke bang aku abal orang itu. Kumki kami kipal lek sebo. Minama abangan hagi kipor bakali ke kubur bagi khon ke itu bakari hap kalong kumtan. Ngilasya leben leningi sa le bomde ngasto ban ong iki ko ki kmi pa khamtan ki ki balam ma ni ki pilangok haga jin penatir la thli ki jongki de na ta da ki sangok ki di pasir to suma ha ba ki sawal ki rehab center hande po shalom le sing la ban ong ba ki sadan hi ki ju ki complete tinga ko ban ong iki ko ki pa wat nom nge wat nom she lam bakla haki khon penakin tak selit di jom pi kibas let's say share sisi bersama hande ngai scam ba kadis mo kata kadis commission government kala thau ngai i minam la bangan bahagi tindak scam kil ai yang ketika support fund saya ki brain balon kiba penyat di center hari ngasih ontang ngoi ko government center ko government ni kosolka wat nom ai ji ratang bapi itu haki kum ki parti worker jong pi pai lang kmi bina ye ki baku di center ki baron sisha nan ki bayalam sisha nak ta bantai ye ka jet bendri jowi namar kumbang layo snow ki don ki breu lade nanom mention ki la pria i center hak bakado haki ni kidat singi lang yo jitip bak kalah kut nak kata center jong nam kuat bahkan jika shalom counseling center di addiction center kan kut nok tang stil po lalu bio dan bio jiran ngis kam ubah kamera iya ti udah ti mana jero nang yang jadi choice ni layo menyerap kena tim soi palang ibi
ngangai scam ba bandun de gasin panikong nginang yarap ia kini kesanta haka ka ba pibidon kam limbai bor baret jomi ngangai scam baki kimi ki pa kin ai ka jisanya hat po ka jilam jong iba lang di bangi khot mo bat ngangai scam ba kini kesanta kumbangi ngilasang ngamba kaktin ka jong blai ngangai scam ba kini santa kanomlong ka santa kumba ong menur ban yele ban how to earn money nama kita dan kisanta ki pasaba kini kira hak santa ki pasaba niyo jite ba kini tan kisanta ki bakulo bangkin sna bisa lane how to make money kita ni gaji kan ka bangila yaso na posko te hajo ka por na sko on nangor jong kaji sa hakiri hak santa mangila yaso yiti parlok ki balawa itu bawa hadin analysan kadang dan atau kajinglom jong ka baki kwa banglop yang terjadi asli. Tentang kau ini suka berang. I balang harkat buat kibreu, i kaunselor. Let's say, undai tang nak buat breu, nak buat belai, kini dalam ini kin klan. Nomor tu malong hi, dia dan kini kibreu pengilat dalam hi program ini. Ki om ba sisa tang nak buat dia nama. Hari lembah kapor, cuti manusia. Tengah nangan nombor betul, nasuh ai kibreu. Yang ketika santa kawan sasang nang lesikman ublay unyo bandar dekat papi unyo bandar dekat khantam baki bami hak nang ni bahasa sumar nang ni perfect adik la dai adik kakiat ale hak jadi pasu kun jam drops kesayo kacik perja kabopura tentang ni kita kublay sipur kublay syeta Kublai sibur badam, igi nyetir, jebaki lapan pau penjoni. Kublai unang kerku menolongkan berkeseng ke jompi, HYC kampam igi terisi tom ke jompi wan ra, igi bersih begodor. Saya kecing kelah, nak kini kecing long jingman kesedio. Dia kini kapur dan Islam syuk dan kot di pastor NP Warjuri, iso bahagian ai, sekendian akan jika lagi. Iba penjanai. Panjanai bayalam. Ya kena kejing ya kendulang jongi ya kena kejan met. Ai kublai sibon ya bi. Halala ya kaban penlong. Man penurlong ya kena kasi ke kerpang. Hak kejing ya dai maka Shalom Ministry. Maka Shalom Counseling Center. Ngayeng hang ne nakaliang jok kabalang muyong. Hakajing siya imajanai ila thok da sisi kabakerpang si kabalang muyong alban khot subhai kabalang banyak dan angkat hakani kasi dengan sungse ka banyak thu api maka balang kadon kawai ke jing seng kabakerpang madagasi kabala inbol ya kabalang bor kawai akhirnya dan hangta. Dan nakaliang jaga komite balang juga moyong jabong. Kalau penbej budget tang laingut kinong mikmat banyawan hangle. Jangan Pastor Warji nang tay maisak di cross ID cross cuman pesan jaga balang idan hanne kum juro ima dobar nong neng nong idakhat wen idakhat jam komite balang budget ba inyetan hanne amara laigot ban me khmat nakaliang jaga balang kabalang hadin bangi keren ya kaneka kam kwa banyak tu ipi bangi dan gaji sukhia hadu kata-kata Katau kalong namar bai ba janai. Ladai wei ni kinong
yarap nak banta ke counseling center, we care counseling center jo ke Balang Muyong. Yang sedang menta la kumbakan to kan nepor. Agila dan bun ba ke bewan saya ke counseling center jo ni. Lima penjanai ide uai di konselor jo ni. Oleh yarap met ban mensim nak banta ke counseling center, we care counseling center jo ni. Kabalang Muyong. Nah, aku belajar karo kerpang, nak benta imaneng nong. Wei negi sekri sorkar, bari dan benta kumu osi jong chief minister jong sorkar Meghalaya. Udah wei negi sekri ke koridor kaji kita ibaga negakam. Banangana kalian jongang ayu isisa. Ya kemensim kebaim kebadan apa jong i. Nak benta kata ko we care counseling center jo ke Balang. Li tre sitom nak benta kare kam. Ban ngi sutho ba nang ne sakman. Ni namla ban kiar. Ka jingede baka we care counseling center Namuyong at kumjuro ba kanika jo ke ba jana yang ni. Ni khwelenti bakini ke jinge perkhat ki jongi ken sanang ya chapran. Ta kum ke Balang tangkum kerening nyalaya pak sengi ban warna nak benta ban ai seiba janai ban janai tengah sobai ba ban janai soba ban wan sana cepat bat kumjuro ini teman pesan nang tan Muyong bari manong neng in soba ban wan lengkat pengen ban ai kena ke singai kum kereneng baka milen tiru baka nakakam ke jong pa penjanai kanang yai sabrang lawan sini cepat buat sini cepat I know Kublai sibun bapan janai nganum kuat ban sim ya kapor ngas kuat tang ban su ai kenten keriting la ka banta ka jingker khu kerdo ya kan ke kam ka ba people sedang kani kadi ka we ka kam ka dan kam hadu kata-kata kumpa kalong ke ni ke postnam ke baladap asem dan makmi lenti ban dan ke ba kum kine hagi sinong ke thau ke jongi para ka state ke jongi hi para ko we Yemsim kebelanti. Karena itu bagi orang gini ke pastor, kepala keren sekmat. Wii kensan. Kalau suan ke jing tawa, kapa kerki, hak jing day bat kini ke counseling center. Kamtam, hak jing day begitu kibati udrok, kibal bagi jing rengkat bagi kiat. Kibabon ba kilong kebilong kepa kijau umat. Balik saya dan hang neru kimi kepa habagi keren siapa kini ke jing tray ke pensniu ke khon ke ti nyesnyo nemla ban kiar klam ta jauh ke umat kem sule ran ban jauh wat habayu kajaka pajba ke bakat katu kem sule ran ban jauh umat hasurak ba Habayu ke bro. Namar kane kalak tak sisa. Ya ke jing kanyang gikon ke jongi. Kalak tak sisa, amdai masih keren kai. Hadu bagi kami ke kepa, kalau jenjar hadu kata-kata. Naga benda kini ke Mensua ukon udang dek dak kiat. Da baladep diket wan saying sau gikmat itu. Bola diket. Mele diket ne. Unhab ang hoy. Nomor ba la itu bagi sau gikmat. Lane ulaya sing serum seneng. Ya sing serum seneng. Ne kakten theliro kambiang su habogran. Ni itu. Mereka menta kalong. Kabuik ke jong syaitan.
ban penduk no yang kena kejing itu kimi pa ki kur ki jat ki bahaying ke basam upun mi sendan do udrok te PMUI bau buai udik kan ru PMUI bau buai ban ke berjenjar ki bahaying ke basam kadur kadar kayat kayeng ulang kumu angel kad bagi kampat umlen banti udrok Syaitan walaupun krek tak ke atiar ke baklain ha ban job bi ke khon jong ke balang ngan ke khon jong a jong pi ke bomdon ha ke balang ro lang ba uni udrok ngalai kendu ha ke jing tre postor jong a ke bon ba ke bakum kini kawai ha bapung ngalai ke selok iwe samla utaula dan khon iwe bau derok ngalah keli tokit je ulai pelalut hakmat jonga barok tengah keli hadu kanu kata ke jingbang jong drok ulang pastor pensu pela la ngai itu namar kata ke jingbang yau to drok kala palat ya kalau renyeng ke jonga hadu ba ladang amyo drok hang dia state mekalaya si baca met upun parlok nata demi soram uang aki joj ngasim sabi ngastat ikali ngamare semi soram si baca met satu mi soram barwai uang ngam tipsu ya gayap ya gayam ngalai simit sadu mi soram kawai pat kejing jia ka bangalai kendo hakajing em jonga hakajing ya dai berudrak yau yau kena namar kita bon ki kena kita pulai nos ngaju Arab ya ki bat nasubai ke ban itu amdai bangai itu su sarong lakum ba lais pa san hongot ki nos ke mengalada penpas na Hyderabad na Bangalore bandang tanah Chennai udan yau kena banang nen selong ngalalay bo hagaway ka fai institution hang tayo Bangalore. Dang alabu hang to hadian lai banay labu dikiat. Principal lo pun yang wang pastor. Itu ginong pet hostel kalalap yu tu kena jong piu dikiat. Ngin lai kumno. Direct ngaloong yu tu principal be no yu. Ulapan jenja ulapan leran yang bawaan bu ya ulah peleran buat ya ke college para gawe. Uang yang fitip uang pun tu principal. Uang pastor yang bakum kini ingin yakun. Ngoto. Lada pisngu dei ma pila ne pisula banjarab. Lada dang donlat banjarab kum kini kapha sibun. Ismi kiparo. Kilong pebor ya kata kajikwa yogi. Toh ulasong hantah Bangalore po hostel. Bandang ada meneru benai lapu di rok. Talele tengong pun yang wang pengalalap po di rok. Ngaloong ya uto principal benok sendan. Wali sasu pun dan noko. Kari udrok ulanut. Ya kapan le persya epi ke college. Kumta uang pastor. Ngan nembe ngan yakun ya buku ni masu tenat bangayo ai ke college haka bakari bible man kasih ulai kedan ha hostel jong kata ke college ka revival ka jong munsem bakuit kala yo ban kem yu bat ulah kala ke bomot ulan nang kiu kerdan naga GNM saka PCBS si nursing mat kumta terter ulah pas ke human resources hapat Masri College. Ban menta layok kam hanai selom kan rai umpat subit la apply ban menta udon serta si Italy. Hende mestem kadang ye pun ban nga wong ngalong ndo. Wong ngabah ngasu tenat ngabiang pakai tulop ke u yatho ya nga wong ayo arlak siteng. Siu tenat ban gamla ban khensu kan no sin ye duai na bata uto khna
Hanam ko yato kadang hang no don. Ban ngam kan mau syuk kan no posen kan no spasen ngilai duai. Yau to kena war hado bau long breu man breu. Tengah sultanat sibunde ya pi ba penjanai. Ba pile ya kan ekam. Nasungudai bau belai dalade unwan. Banyarap nak bandai joki. Ba pinang penyak saprang ni kan ekam. Ngan pule nak kreno belai. Nak pule nak kreno belai. Kaba siot kaba pensisa ya kata. Bau belai dalade un sudai lam. Ba unwan dalade banyarap. Bon sen ublay usani ake angel. Usani ake nong itu lupa banyak tu. Ya ka ka bau kuat. Banyak tu akan dia kepercayai. Rehagi ni kita kot. Kitab Exodus kalau nong kebalai kita kot kebanyu berkepera. Hang ni uang anwan dalade. Lada kalong kumta. Ya kan ni ke Shalom Counseling Center. Kan tanalong ke jingkerku. Badala de ublay unwan. Ngan pulay ke de khot. Ban ngasa penkut no ya kan ke jing keren ke jonga ke balongkot. Kalau kitab Exodus kalau nong ke balai ke dekat ke nyu ke pera. Kaanggum ni, utrai ulong, ngalayu isi syai ke jing sitom kibriu jonga kibahagari Egypt. Banglayu sungiu ya ke jing lenjar jongki, nama kisordar jongki, nama ngala tip ru ya ke jing susi sat jongpi, bad ngalawan hiar manga, ban pelaj no, ya pi, ya ki na kidong Egypt. Hang ni. Ngiu belai dalade. Ula kular ban hier sekana ke percaya. Ban yarap lem nak benar ke jing Ngisngiu kum ke counseling, kum ke Shalom Counseling Center. Yidan kam ya ke jing. Kapor jong iki breu kan melak ban yalai percaya. Nabur syaitan ulong pakrau ke jing stat. Handrai rengkat bau belai. Barok kita kecil start kita bersyaitan kian sampai den lut. Ublay on yarap ya pi penjanai. Wat kelet ke jing duai jong ublay nak benta khamat ublay. Ban nak benta kan ke center. Counseling center bahkan nang ya sapra. Ngencop. Kham arta ten regat ba ublay bengi sakri ngencop. Mendan jing arta ten. Rangkat ba ublay bengi sakri. Nama rudai ubah khlitam. Yaki bara. Ublay ukurku. Nak benta ke buram jauh. Amin. Boleh sibuk pastor di Indian, Islok, di Anasian ini, kemudian try hari ini Counseling Center. Boleh nak di tujuh kita orang koyong di bawah kowe, berkesan berharap ini. Boleh nak kui ke dalam kita boleh ini taruh kui dalam buah ke dalam. Boleh mengenai seperti dia kedua menupuskan syuk dan segera nongkren maka long mai ekor ini baik semua orang sikmat ini perlu dapat di NPC nampak mulai konsultasi jadi semua bahan ini kita akan berbuat. Ka burom ya suble rekan med ke pamenta baula brio ingi kini kalan bagio ban play ya kini ka counseling center hangni apo sarang kadai ru keski ke ba donbok yang kini keski ya pi ba pencanai kini tu ipi gawe ka pelajah kena ka janbet ke ba ladap men
iba isnahing iba lagi ex president jaga yang man association jongi ipawan yang hang nei nata tang hadin arabi dia pun siti iba edi iba dei perlok yang ngani ngalak wa benlej kata ka program tang ba ngamla pada benlej te hakicing di perlok te pi basa situ bagadai ru ka program kubaya relate bah bat ka association jong pi tenga ngam kan mau su igi be kateng rega kan mau pi ba pin subha ban le te jabadi hasnong la jong ngang de nam rembong te awan hang de tengah dabru daga juso komen bar ka borong yang su play hab kum kene ga janbit ke mamta bar bangio yang ne ka center hang ni hau masarang jisha syakti than jongi ngidang duna pat gi padon hiru kum kene ki center kadon tang tai po ICR ang tai ka kripa te kade ke jingkar ku dam ta kan dekat kadong ka thang jongi barbi ngimla balen UI ya ke jing snew jing pertai warsha ki kenok resort ro kala don kam kum kine ki jai center dengan nomor sibon nomor kapor ke ya shaj hande kendiat ngal suya kran nomor bang page ya ka habang sab ka story jong iba Freddy baniba penjanai ne kapor ka kan mau yang tu ko ka story le se phila ya tip itu the crackpot katu ka story ba alapan kan mau ka bafi hinang kerja ka story pinane to kiu bope te kendiat nganam sim ya kapor itu ipang tu ka story situ ka khana ba ladon hagawe ka sngi ba tu uta unong risnti urane gadena uladon ya ta per jung hata majan jung ta kawai kawa te ujupanet kam atri ki kiu ha ba le tang ban ai ya ta senti ujung te ka e ga baca hagaba ura yi kita ki atli ki kiu don na pedeng kita ki kiu atli we kiu ulong bopei de komta na kapor su kapor ura bi ki atli ki kiu but wanra syakta ka per but ai yi ta ki sentiu jung man la ka sngi te kalau poi ka we kapor ba une kiu bopei bopli ula sngo le ran yela de pat ula sngo diau ya kam sim jung ong akan rat anga sole ran ya pi bangamla man pen poi ka shibun syakak per ka jong pi te pendap la pen pau ta ka ju susi ju ya ta try ju bade ta dong ris no ris ntiu te uta baris ntiu bade ula ong me mela bon khot ba ka de jing le ran han re hanga ka long ka blessing te balai ong kum ta ka long ba hagata kalenti kaba wan phai na kata kawa wa doi pendop ba syakta ka kper ko jung mau utung sentiu te hata kalenti dak sentiu borok kila phu dak jing pe jung ta we pedeu khiu te ka de jing kar khu sim ba de jing kar khu te kai ka bangamut ban ong golong ba kum ka story ma jung ki de arngot golong ba borok ubriu gilong ubriu ki bajat ki ba pe ki ba pom andrei kumi ba penjenai hani hakmat jungi i ya kanuksa ko ba lamba kata jia dan ti kata jing jot jing pe jungi gilong pun ban pade jing ker khu nam ta ki we ban hab kum kane kapor bingi on pli ya kane sentar kane kapor te gayang hang ni lamba ko mau e phimne bala pha e ngari pelok jingai ba edi kharn duit mau ibade MDC na mau lai te ila ong khile chtu pe ma pi cái cái bây giờ sẽ tu sai trực tiếp như ngà tiền ngong ngin lệ kono mo ngate ban lệ jadi kita program dengan pada để thân henry cái bangan kerang tay ong ba ni hadut kam manai ne ngom ta na gilang yung man sigi gidom la ba ai tharai yo na ku sai re be tu cái birun kam ya kerma phi bitu kitrai tu te hai bori bare jonga kum MDC te golar me pis tu mile ibarit ya tu yang umta dengan saya bisa tip mi balik ke belakang kami i ba edi desa la kalong ke dai i kamera red ne i toilet ne kamta mile da tengah trai la pi ong ya kata ngan saong mangaru nomor bai long hi te di tengah-tengah jung kula na bilang jung MDC na maulai te kublai shibun ni ka por wa pila khot ngaru ngadap jung sokmen nomor bang sui tu ipis tang kendia chipang gayong mas jongi ngi la form ya house na ma ja kan nyau angi don tang kumba live hangut ki khot ka live hangut tam mi ai don ki barung mairo
Buat ngile ya kena ka asosiasi jengi ka base bidang ya ka charity group or charity program ngile bikam ha ka bayi de bakan ka kam le isnei te idon gini ki ambulance jengi arteli ngala ba syakri sibun ini kita jengi ha ba ki ba syajengai ki ba pri ki ba duk ki ba jar ki melaban yo ambulance ya syakri ki nakata na don ki jing jai ba songsi ha jikim jengi kung ki pri melabyang ya kita ha ki kam prong emergency ngala piarap ndai ka group ko ba ngi ruspa bangi dia open donate ndai da ka jingi triple la jingi umar kasih ye contribute man benai cispa tangka ibu syaka fon kan amin yo open ai ki syakri dam ta kan ka imlang asalang jengi te tong adop kren su shibun ne ko por ndai sai sin ga congratulate ya pi kum ka ne ka sentar ne ki kit kam di bahak ma jek pi ba ka jingdon jong ne ka sentar kan kanum dei ta ka building te ka long jingker khu dam ta ki padon kam ya ka jingim ko thamai bat ba ka jingkerman ba thamai ban khnang ba ka ne ka than ka dong jingi ne por ri bhoi ru kan nong ka jingmon toy dam ta ka area jingi ni ba war chidu ya ka state hi bro ka wei ta ki de ki jingkren ke balang kor ki junga kublai sibun kublai chan Kublai sibun ba iki kintian ke ba phi bilang penslo wangi makaliang jengi ni ai ka jing kublai ke ba kerpang na ka benta MDC jong ka molai ibalapha EP ban wan ban ya kendu ban ya syam ban gi ha ka ba kum kan ka puar sara lem mi kan ka kubon na ka diang jengi kum ka shalom counseling center ru bagi ai ka jing kublai na ka benta jengi bo kublai nang kar khu i padang ki kam ki ba mai don ban trei na ka benta ka constituency ka jongi hang te ham mulai kublai nang ai ka jing start kar khu i wi nang la ban wan ra sibun ki jing don kam ka bi dei bat ka chnong ka thau ka jongi to kublai nang kar khu ru na ka benta ka yong main kublai nang long ringkat bat ka jing la kloi ka jong phi kom ki khon samla ba ye jong ka ri ba ka jai ben riu jongi ban mi syakmat na ka benta ban yu i jengai ka jing don kam ke nong chong snong ha kari jongi ublay nong aibor ublay nong long ringkat bat phi ngilakot katu kan ka program ke jongi bat kawai ka banga syukwa ban pen pau ha kan ka por ka long banga kwa ban pen itu ikni ki staff jongi ngidon bat ngi hang ni ba Freddy Nelson ide counselor kum juru ide project coordinator ngidon si wi pan ide counselor jongi ba wan bok lang thank you kum juru ide warden ban pej kani ka di addiction center jengi ngidon saya ki arngut ki staff tama kim don ringkat bat ngi i abet san nong rum kum juru i olibet neng nong kita kim la ban don bat ngi nomor ki kam ki baki ki pe sabar te sobahaban kan mau kerpang ka jing duai na ka benta jongi penang ki kam ki bangi pentelun besibon